Kylie Jenner chuan a bial pa Timothée Chalamet nen tiam tute tia chung kodin puya do lain Timothée riru ero alamin zan lo thu thang leng vel te han bi chiang te ang November 30 khan actor Timothée Chalamet chuan akop pui Kylie Jenner chendu na riru apu ti thom aran chuaka in chungchanga thu in mu ton theilo wanga Inkar thu Buaina in an soi Meicheril ruwa chang chuang Kylie hian in nei aman mo na chan tur om ang kan sia thiam pui cheu nge yang chuti rolin Timothée Chalamet tan po a acting career hlo tin lai berani a in nei boy puya hun man ala du ri lo po a sia thiam pui om viau thau mai chuta chapa Kylie hian famasa anei ba ka Kylie chung te Kardashian Jenner family te po hi han ur tham an lo tling ve bok nen Timothée tan po chuan lam tur atam ve viawang Kylie le Timothée hi mu dun an ni nun ber chum chu October ni riat zan ni riak khopuya an chwa dun na ania thakhat ve zet chu mu dun an ni talo Daily Mail chuan Kylie le Timothée te hian chung kodin dun chung changa ril ru mun khat pulei theilavin an boruak achang viang ni omin thu an chwa a movie thar Marty Supreme tana press tour anei tur le dun 3 in buat sai nakal mek nen Timothée Chalamet hi aboyin Kylie ne na hanin chu e kha vel tur po in hun anei lo ve hle nge yang Timothée Chalamet hian a acting career hi ala thu takin award adon na te po actor chaber te jinga tel ngei atum thu te po alo soi to a athil tum hi Kylie wanga kalsan mai chu adu hau lawang ti arin thayani tuna pei hi chuan a acting career kaltluan chau lai takani bok nen Timothée an pani ala du lo po hi athiam om viawin asiatani Kylie Jenner hi angai zong hloi Travis Scott nen fa pani nei to in Timothée nena tiam tlate ti a chung kodin dun a in pe hle a in nei le fanei te po ani pani hian soi dun to in engti khuna nge ni ang ti hi an Buaina ber chuani Timothée hian chung ko pa ani ma in actor hlotling takni masakadu a Kylie ero hian chin siat lawa lo nga reng adu bik lau thung Kylie le Timothée te eng kopi hian khai khin an hlo na sa hle a du zok hinge hlotling zok atu zok hian nge phulo sithlu ti chu mitham tak in nial na po ani ve renga tuna hian Timothée hian a career a hlotlin na sang tak changma se Kylie hi lo lar ma sa zok le hlotlin na soitur mu ma sa zok ania a chelawa a makeup brand le an chung ko minga chang rengot po in man sen lau sum a hailu to bok pasal na ya bung thar kai adu ani po in dem thei ani bik me alo Kylie Jenner hi Timothée ai hian a house adai zoka in nei ta se Timothée hian a house sakpha sot don ti na ani mase chen khat chuan sum tam tak le ming that an du a nupui te nei jom ai chuan ma nia tho chua ve ngei chu Timothée po hian adu zok nge yang heti la hian nu thoi fa pani pom Kylie hi abial pa berin pa ni kaladu law a han ti meu chuan ari ru te po anave zok ome Kylie hian famma sala nei lo ta se Timothée hian in nei mai po poi atilaw ve mai thai boka Kylie fanu stormy le afapa er te hi kumsari le kumthuma upa ania Kylie hian fanei bel adu ani melbok lo in nei ta se an chang chengal don le a Timothée la hian pa ani chuan afa te ne na hun man tam adu don wangin nalama ain sorbing lai taka fanei chu adu arin omlawani comment pakhat chuan Kylie hian chung kwa anei to a afa te hi angai poimo masakan ngai Timothée hian ready made chung kwa adu lawani po in ka shethiam ama ero chu adin mun ti chiang masalo chuan Kylie hi koplo turania anni pani hian an thil du dik tak anin shil ton masalo ani nge yang anti swala jang hian inzir ula malam pan ro alo ti a pakhat ve thung chuan adik lo vek adu lo wangin atilawang ama le achung te hian Kylie te chung kwa anga mipui van tlang mu thaya nun man andu velo ti in Timothée chung te lam hian an mawatang Kylie an iai deuh ni om takin alo soi ve thung comment pakhat chuan a hausak na le a private jet wang te ni lo se chuan Timothée hi akop thei teu lo me chepa ngai chuan a bial pa kwal nan jet amang ve mai mai thei lo Kylie zo khian abo zui ti a shiat reng
Timothée an adu ai na sa hian Kylie hian adu ti alang vek. Mi pa in adu tak tak che ni chuan a zui zo kang che. Ti in Kylie zo ki a chan che zo ka angai ti aron soilang na sa le. Midang le chuan beidon thak khopin a chil ti thei khopa a te hi aza te po arin Mitam takin Timothée hian in benbel mai atum nai lo ti an shevek. Azep lo Kylie hian a hun a khoral thon mai ani ti in Timothée hian Kylie nei atum ngai reng lo ti alo tlang au puina sa le bawk. Timothée Chalamet hian a hun chan nei hi she thiamin chol nei lavin movie a changmol mola soito angkhan a movie thar Marty Supreme Press Tour wangin a buai hle a he movie hi December sang ni somni panga ati chwa turani. Timothée baka hian Gwyneth Paltrow kan mudon boka. Timothée hian Gwyneth Paltrow an biak filma hian Julia Roberts chu he movie tel tur hian angen hialani ome. Julia Roberts an min thei tlat lo wangin actress dang zon an ngaya atopa Gwyneth Paltrow hi an thangta ani. Gwyneth Paltrow la hian Timothée Chalamet emo abial nu nei thu emo po alo she vele peklava. Engma ka shan vela wangin min fiam reng hlom ti in Paltrow hian asoyani. Bial nui nayem katia naye fapom to anya ti in min changa. Avalom ve nang niang tangwal ni na changa chu tiang thu sha chu anwam hle mai katia. Ti in Timothée nen anti ti dan asoy chwaka. Anti ti lai hian Timothée bial nu hi Kylie generani ti ashemya lo thung. He movie hian Gwyneth Paltrow le Timothée hi anin chu e kha ve deuh hle maya. Hei wang te po hi anima na Julia Roberts zok an biak masak ni. Gwyneth Paltrow tan hian he movie hi kumsang ni som pakot nu a movie lian tham le masaber tur ania. Engi a an kan she chau zelang chu. Kylie lama len le ang. Ilo chik ve nga yimo Kylie bial pa te ming hi ti achanga in chan ani zelania. Tiger, Travis Scott le tuna Timothée te ani. Thokat lai khan Kylie hian a mit sira ti tattoo alo nei to china. He tattoo hi a ex ni ta ti jinga pakhat ta na ni. Tuna ero LA a achantir to a thil haute ma ni se ti achanga ming in chan hauzel a kop chin hi chu amak ve ang reng khop mai. Timothée ai hian Kylie hi ani lei chin na hian a in pethuk ti arin khop maya. Kylie hian lo du zok po ni se Timothée hian Kylie hi sumwang chawa kop ani lo sham be sayang. Tunaya Keeping Up with the Kardashians show season 30 chu ani le to a rin lo taking Kendall chuan a unaw nu Kylie a thik thei zia a soi chuak. Kendallin Kylie a puan na clip po a viral le na sapian. Kendall chuan ke ayin Kylie hian wita zumasa alaga ka thin rim lutuk. Ina salutuk ti te eng ka chong khum ti in asoya a thin rim chandik tak po soi fe in. Ka thik china ke aya aril ruwa zalen te ha ka thik chin. Ma se anuwa chuan kan zu hawa hunnuam tak kan mangani ti in. Kylie chu an chan sau lai chang to a ma ni lu zo ve tok takani thu a soi zoma. Ele tlei rol nge an khovel clear dan adang dai big khop mai. Kylie Jenner chuan anu Kris Jenner hian fa anei bela piangin a strict lau tela. Chuwang chuan an unaw dang te aya anu na zalen thu a soyani. Kris Jenner po in a fanu no pang ber pani ten tlei rol te in weitan zu ti a shele no chu mak ati ve mel khop mai. Ti chuan tun nai vokin an interview na a Timothée tu soi pakhat hian Kylie chan tu te ril ru atina le pek khop maya. A chan po anuna Kylie mun achang velo ang maya alan wangani. A movie thar chungchang an kom na a Kylie ne na an chungchang an zo chuan soi she tur a lova engma soi tur kanei tat lawani ti in a chang thot. Hetiang a thu soi hian Timothée hian kanga izong ne na kan chan chin soi ka hlau lo soi tur kanei lo mai zo kani ati na tlokani ome. Timothée hian anuna bung tharakai chungchang te sohin Hollywood industry a akum rual pui ho nupui pasal hwal nei te po in ma an son pha na sat thu te asoi tela. Kylie nen anin zui ti hi a pha ani shan lo. Ma se Kylie chungchang hi soi chul atilem lawemo soi ngai atilem lo po ani ma na. Vogue interviewer hian
fanei chung changa angai dan te zo tel le in Timothée po hian fanei chu mishing de ti mak mo anga yin ala nei ve ngei tur thu asoya chuti la hin heng athu soi te wang hian Kylie Jenner chu alo lung oi lo hle ani ome Kylie le achianu Hailey te hi voka hian an langun ve si a abial pa in aming alam chadu hau lo chu aza thak na chen po a om ve nge yang Kylie hian Timothée ne na an Inkar chu mi te sha tura tlang zar ain pe to la yin ama chanchin an zo na chu Timothée hian achang liam kan ti don nge achang lo liam puat chu alom lo hle a Kylie hian in thup chi chet ngai to lo tura angai la yin Timothée hian asoi lang chadu tlat lo chu aring phabi khau lawani Timothée ne na anin kop chung chang le tun naya ankar thu chat lo chung chang thuleng vel wanga hate comments adon zong zong te chuan Kylie ril ru hi atina ve hle a chuta chapa abial pa berin miril hlel tur tok velin achung chang thu asoi chadu box si lo akhongai thlak ang reng khop mai aril runat na le she omlai po in Miss Jenner hian khovel mi te mit mwa chuan hlimmel apului tata thinrim na makti na le ril runat na te tok ma se social media lama chuan lim taka hun ahman na post thul lavin chel takin a om rangani hetianga anin chen chep ti thu thang le anin chen hun ngak tu tam takara hian Kylie ero chuan Timothée ne na Buaina an nei lo thu asoi chuak ve tlat thunga atu ve ma in chen thu an soi chwa si lo chuan Kylie hian do ta soi kan tingot thai bik lo chuti rwalin Kris Jenner birthday lom na a Timothée tel ve lo le Kylie rui lu tukero in ngai ati chatak tak chuang lo Timothée hi dun part 3 shooting kalpuyani mek wangin Hungary lama a oma Kris Jenner birthday ya atel ve man lo ni asoyani a acting career wang hian Timothée le Kylie hian hun an mangdun man meu lova Kylie hian an hun nei ram chang chu in Timothée omna a azin chin ni asoi atam hle hengte po hi mi soidu zong takani a mei chia zo kina duai reng an ti na chan pakhatani ma se ahman zoka apan tu zoka achang ani ve mai Kris Jenner birthday party a hian Kylie hian nuam ati mel khop maya a Instagram story a an video toy te kan mu achang po hian a roi thokhat hle ti a sha tani No! And I said before you can only have one, I've already given you 3. chen khat chuan alung leng lutuk zulama chuan anga an ngai la yin chen khat chuan Timothée mitlak nana hetianga oma an ngai thung engtin pon omse tundin mona hi chuan Kylie hi Timothée to na Luangliam lutuk le in chen du lo tu chok anga ngai anilak lo to a an Inkar thu achani po in Timothée nge yin asoi chu ma chu ring lo tu tam tak an om nge yang nang enge ngai dan ni vele comments lama lo soi vela next video a milar te sanchen ngaihnawm tak dang te nen kan lo let le thoi don nia